ईश्वरी मैया श्रेष्ठ या इये जले चिबाखा सफ्टी चंगो चिचियाको झिफु बाखा भन्टेना बाखा टाको मजो छटवाच जग ख चुमी मेजो ईश्वरी मैया श्रेष्ठ मसिका बिबले वेकै ठ छे खाछे येले खर ठौकने थापखेले चुनाडी नेपाल सम्बत 1077 साले भूम वेक नेपाल भाषा एमए व नेपाली बिएडियाना पाटन संगीत क्याम्पस नेपाल भाषा बंका ठौकने अवकाश प्राप्त ख 6 दर्जन मैका सपोज या डी टुंगु वेकै त छिटी सिरपान सम्मान न या टुंगु टो आ निना दिस वेक या इये जले चुंगु छिपु छिबा ख बाख ठुक्ट न्याका टौडो नापाङ चिबाखै शीर्षक ठुक्टान्डो डबोरा आसे बाख ठक न्याका टौडो सफो छौ पिटन त गुल्टी टेउमाली निफ सुइफ चिबाख चुए नुगम छम नोम साइटिका र समय लाल ल्याचा निने पिटनी मेच न फुक्क ल्याचा नाटै कमसे कम छिरोटक माली अपोला न्याकुटुक यासा जो सफो पिकाट मुनाटौ टेउछक लुमिङके समय लाल नेडोटी खाकित नख ओखन वास न्यामाला निरो कोक्या नेडले निरो लिकाबले न्यारो जग लियोन नि बेगो न्यारोटका मुन्के मानेको वाचाका सफो पिटनी मेस्टल लिसबी डबोरा आसिन्नी बाख कोचाला निफुको चिबाखै नाडो तस्वागु पटी आसिरे छन्त वे का छमला विकबे छन्त या स्योगजी लिठे पाटन ठयावंग खफे लिचन नान्चे नुग चिरबाव काले वो तस्वागु पटन मल्ट जी होला बिल युग सोइना काम्याय ख्वासया जीवन लुडन काचोन छनो आकाशगा छौ खफुनिना पल्खै इए दुठे छन लिठे भाटी ढ पछा काटलो चंकया काचकाचा नर्सिङ होमे यंकल लिठे भाट जुसा नुग पच काइए मिना हटासना वस छु हिलावन द डमन नान्चिया ला कट्टक दना छिरुडुम म्या व छिन्निरुम कान टोहे मोटोटो वो ढस्का वंग पटि द मचाको या काम्या न लिस बिउठे टाल काम्या द कसिक गेपना नान्चा लुखा खली टु ठचक्क फेटल मस्तेस मखंक प्यागु मिकचक पछि छुटा हुया छ त बाख कोचल सुफुको बाखै ना दो तारे नख चकै जा जन्मने आदि फुक्क नेपाल सम्मति टिचक ठ यासा जागिर नया चनले गोटे अफर लुप्ने छाडासा महिना सिडल के 1-2 गते लिप तलब पठन थेउइगो जागिर लिटा जुसेले गोटे सते मतलब मन त अझ ठौकने कोरोना लकडाउन आदि याना न्यासा मासा न्याब्ले शनिबार हे चुनिगो गोटे स्वेट क्यालेन्डर न मोरो सिक्न वाठे चुनाव ल छाडासा पेन्सन काउने माग मोहो काउ दस काउनीका तर तारिख छटा ढासा लुम्ना चुनिगो ठौकने दिना नाठिया अंग्रेजी महिने ना हो तारिख कम थौ छाडासा काम शिवनाठिया विदेशी संस्था जागिर नया चुंगो डम्बर दट बाख कोचल बेइटा थोजुल बाख यचने शीर्षक बाख ठुक्टन्डो खर्च मोयाट न खर्चे यामा ठिकै जुग ग्यास चानो अफर ट्विक द हिटर छ न्याना हल जाठुइ द राइस कुकर हो लकवाका टटा छ थर्मस न न्याना हल चानो अफर ट्विक द सोग ग्यास सिलिन्डर पिनो अफर मोटो लोड शेरिङ मटे फार्म रो लचिली पे हिसाब ना सोल यमासा बिजली बिल गुलमुची दा अफर हो बालको मोग लय बिल न मोमोजो ओखि दा फुल ठुकी दा फुल ठाजुम ग्यान्छ थारन ल ठुक्सिए मचे स्कुले दा फुल त पासिके सोरो दा ट्यामल मोची पिन्ट न्याख्यासा मोची ठग अवस्था हिचाम ज्ञानिया पोषण प्रसारी असार टागु बाखम बंगु लुम्न ठटन असारे छम पात्र कथा मसिकल ज्ञानी बाखन कोचाल न्यापको चिबाखै शीर्षक दु सुखी व दुखी छौहे ट्वा ख गुली टस्क टमी गुली चिमी पि असमान त तया छ्याले मनुटे कपा निम बोमी छम मोटरा वनी मेमी न्यासबी न्यासुवामा सोइ मोत्राउमा मन सोइ ठठट लोनी वला स्वतन्त्र मोत्राउम बन्दने पन्जय छंग गाडी वम व गुली बाइकमेन जी न्यासुनी मुआ आ तया दिस थन सुकिलेटा सु दुखय डापु ठठग विचार दुपिन्ट दया मगा मेगुना छुमा मर्म दुखी दुटे लुरेन मस मगा उयको बाख कोचल खुफुगो बाखचा चागु लकडाउन ख अन ठुई कोसँग चाहिँ ठुक्टा चुयाटौटो लकडाउन चाल पस ठुवा हरियमन याउल इले जाजे या पस चागा हो न ले मुनु त जुल टु तर वइ पसले सुये ड्वाम हो लाबला लिपा लकडाउन चावले पसले दुगु छु वस्तु मिया वेरका वम हरिया छुया मच्या पोंगु लाकाना ट्यानुगु टुटी चुया छे ड्वावल बोमु वइरका पिया चुपे मस्त कृष्ण व राम एक खासवे मछला मस्तेस मचाक मखंक भुलुग जल छिनाचुङ कोठा स्वारक ड्वाउन लासा ठसो पल कनै दिन लुमंका फुबाखन ठने कोचल
नेफुको बखाइ नाडो चाना हो फुटमले बखा ठड्डो जिंजा श्रेका लुका खाली पलाटा ओ मोनी वचुको स्वर्गया छछ ढाका ठिठी रंगे फुटमले भयाचन मुनुटे उमंगिया हास थयाचन बापा चाइ ना वन यहाँ पाया फुटमले भएका चोमेसी फुटमले मेम फुटमले भएका चोमेसी सुका चाना छोट कचाग फुटमले फसा गनगन यंकल अन वन सुनान लाना कामफो फुटमले भया हो छटा टजाको पखले टकिन मस्टेसन काट सोल टर कपसन कुट यत तर कुट सिने हुन अले फुटमले टटा हुन फुटमले तासा आस्कुट ज्याल फि सोया चुन थो बाखन ठने कोचल पियाचुङ मेसेज थोजुल चाफुको चाहिँ चिबाख ठुक्टन्डो लाठी त्यो मसा जाइना तैको जालकठ गन ठेको पच्च वेगडो कोरोना व लकडाउन या जिको याना जुन प्यावनी फु मको ओके मनो नापमलना ठेब लाठी मलना जुन मागो सल वेका बैंके ठेउ छया हेउ खकोजी गन गुल ठेउ वेडका हिसाब किताब याना जुन निलिमा मोबाइलमा फोन ना खलाउ सिबे बैंके मेसेज त पिबे निलिमा बान्जु गोल नक्टिन मोबाइल मेसेज वो स वो ठे चुना काचकाचा चाका सुई मेसेज वो ल खतर निलमै नुग लुन्नी कठा वो मेसेज मोकट वो हिसाबे यहाँ निलमा छियो खाटा ठुल टेब जमा जुलरका वइको मेसेज त पिया चुने पिया ठौ सुनि बखन ठन कोचल तय सवा ठोजुल गुफुको चिबाख बल्ल छको कुकुबीको चुलाको हटालो म चमेले पटिसा मन याउल कुकुबिया उना चोमिसे चटी नाना वेका उना चुन छन निसे मछम चटी जिको कुकुबिकु म साउनी नाप ल्युल्यु उना चुन बागोटे न्यासुमले कुडिको छेन छेले कुडिक ट्याउले तले माट्ने तक तयाबे टाउले छटो ठाउना कुडिकल जालको ठाउँ बिगो ढेबकया जनिखे सोचकल अन प्यावन ट्याउले बेमौसमी वा झर्र होला कुसामरो ठासा ठिंग मागडो लोस मेगो कुना कुपीमा वा वरका पियाचुना लिमला चमेले वा वेके ल्याउन ठग ठासा ठ्याउले मछम निथुरके प्याङकल छनन से ल टिकटिक वया जंगदो छफ्टी ल सुल्ल वना वे मुटी दुआउन ल सवा चिसवा व दागु ल ला चिसवा मुए मागो तर सायद चोटी थाइ त वा चिका छ मुफनिजी बाखन कोचल एकले लिपाङको बाखन निना दिस अर्थात झिफुको बाखन कोरोना फे टोन लिपा टटमेस्ट फोन या त फोन या कन्टिन्यू वा लकडाउन जक चाउ ख कोरोना टोटा मोनी ठो खपुन्या जीवन हिचाम जीवन माथा मोंग ठल्फे ज्यातन थाटा गन चुनि मफो प्यावन त मास्क माजुल बल्ल लुकेको छौ मास्क त्या प्याउन लम्फु सुनसान छिजामी जान नाप्थे मुनुट न मुना मच सामाजिक दूरी क्याम या माटका जुइ सार सुनप खलायो नुगो खफंगा ठटचक याउके मास्टी होला तर उब्ले हेतपाले चम छकछे बालन चुना जम मन सुकै त कोरोना लुचन छिगु संकैना अस्ट्रेलिया यंग टिङ खना जीवनी नुगो खाउ चुनाउन अले झटो नुगट न क गना सुनापम नोम वासे टप लाइना छेपाके पला चुएकल मानो कोरोना फस जीवनी त लिना आया थो बाखन ठने कोचल बाखन कोचाक निना दिगले सिकमे सक्त यकु सुबाडो